uyu Tshisekedi agiye kujya i Dar es Salaam ariko umutima we winangiye rwose avuga ngo ntabwo azajya mu iyi nama igiye kubera i Dar es Salaam. Wakibaza ni iki kiri gutuma uyu Tshisekedi agira igitekerezo kigira giti mu mutwe we ntabwo ngomba kuzajya mu iyi nama izabera i Dar es Salaam. Reka turebere hamwe uburyo byifashe ikintu kiri gutuma uyu Tshisekedi arwanya kuba yazajya mu iyi nama izabera i Dar es Salaam. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagaragaje ko atazajyanwa i Dar es Salaam muri Tanzania no kwemera ibiganiro by'amahoro hagati y'ubutegetsi bwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 nubwo umuryango mpuzamahanga ukomeje kubimwingingira. Ese ibi ngibi biragenda gute ko Tshisekedi akomeje kuzajya mu iyi nama? Ese nuko koko yamaze kumenya yuko ikizaba kimujyanyeyo ari ugusabwa ko yakemera ibiganiro bizamuhuza n'uyu mutwe wa M23? Reka turebe nimba koko uyu Tshisekedi afite impamvu yo kuzajya mu iyi nama yumvikana ituma atazajyayo. Simbizi nimba koko nawe ubona uyu Tshisekedi yakemera ibiganiro byamuhuza n'uyu mutwe wa M23, siga igitekerezo cyawe muri komenti utubwire uburyo ubyumva n'uburyo ubibona, kandi koko utubwire nimba ubona uyu Tshisekedi yakitabira iyi nama biteganywa ko izabera i Dar es Salaam. Kuri uyu wa 8 Gashyantare 2025 i Dar es Salaam hateganyijwe inama ihuza abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC, igamije gushakira igisubizo kirambye intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo umutwe witwaje intwaro wa M23 wafataga umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama ahari ku cyumweru. East Africa Community na SADC byasohoye amatangazo atandukanye asaba ko habaho ibiganiro hagati y'impande zishamiranye kugira ngo imirwano ihagarare. Ibiganiro bya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibyo M23 isaba kuva ubwo yasubikuraga imirwano mu Gushyingo 2021 ndetse yanabishimangiye nyuma yo gufata umujyi wa Goma, iteguza ko nibitaba ibyo izakomeza urugamba rwayo kugera i Kinshasa. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Tini Salama yemereye Radio Okapi ko uyu mukuru w'igihugu yitabiriye iyi nama kandi ngo yifuza ko iyi miryango yakwamagana icyo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ikanarusaba gukura ingabo mu gihugu cyabo. Ese wowe uko ubibona nk'uko bamwe mu bayobozi bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba bashinja igihugu cy'u Rwanda ngo gifasha uyu mutwe wa M23, kuko nibyo cyangwa sibyo? Nibyo babivugira kugira bashyire isura mbi ku gihugu cy'u Rwanda. Nimba kuko hari uko ubibona usiga igitekerezo cyawe muri komenti. Imvugo ubushotoranyi bw'u Rwanda ikunze gukoreshwa n'abayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagamije kugaragaza ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23, ariko rwabiteye utwatsi kenshi rusobanura ko ari ibirego bidafite ishingiro ahubwo rwagaragaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa Federali. Salama yatangaje kandi ko Tshisekedi yifuza ko East Africa Community na SADC bisaba M23 gusubiza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umujyi wa Goma. Ibi ngibi abantu benshi bagiye batandukanye bakomeje kugenda babyibazaho.
hakanafungurwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo cyifashishwe mu gutwara inkomere no mu bindi bikorwa by'ubutabazi. Mu mujyi wa Goma nk'uko mubizi ikibuga cy'indege ubu ngubu kirafunzwe kubera yuko cyamaze gufatwa n'uyu mutwe witwaje ubwoba intwaro wa M23. Ntabwo Salama yagaragaje niba hari icyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiteguye kubahiriza mu byo isabwa n'umuryango mpuzamahanga cyangwa se M23 kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese koko wowe ibi ngibi uri kubibona gute? Amaherezo yabyo azaba yahe? Ubona icyagarura amahoro muri iki gihugu ari uko uyu Tshisekedi yakemera kujya kuganira n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Reka tubihange amaso. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Rwandan Future, kanda subscribe kugira ngo tujye duhura mu biganiro bigiye bitandukanye.